LP School hem than bang kawe pe na chok ingnam chemande. Ingdeng hini long bichidu karbitalan han suri hini rain koi rakathom singing competition mate lun kilun kachepate auditions pangchang pontang lo. Harlongbi Velongbi College 15 Fresher Social Meet kapaman pon. Kardon Niliberta Thanbang hi Sami merely intik therapy. Aprangsi Nordisk Karbi life ke langara doan apan kardon baje diklo kardon. Tangte pini prime time berta leang tonpen arju konikha. Kuntajan LP School hem Thanbang kawe pe na jok ingnam chemande. Lakhain koi rapho nilip MEC constituency ke parlo ramrong phara rong along kido Kuntajan LP School along Thanbang kawi pena jok ingnam nang chaman det lasi pravjin pen Thanbang nang toiserak nang ji pusi rong sarpen chuni ripon Pinpur pon me nonakai ki ka Charlie Jong siawi pulotangte ajara saile choklem dunjita katikuk dokok lasi school la hem nang kimpi ham chotke thangta lewe lasi pravjin pen Thanbang nang toivek nang ji athe nilitumke Thanbang wang pobon pu aningkan ta pusi chonghong bom lo la pen aningkan pusi padam bom lo bontala so school phan pinyarnian ta Thanbang theklong ledet lo lasi kopia pot si Thanbang theklong ledet lo ma pusi hadakido araratum manghu prong lo Rong sarpen kaning jepon ke nilituma rong sumar ka dukawe bang plike prapuan doji lasi nilituma rong school Thanbang nangki pivek je phan chuni ripon lo lapen along ka prek school le padun ji pusitame kiduk pena joine along ka prekta padun thekthedet lo lasi nilituma rong aphan kanghon ka jinso pen Thanbang nang toibek tha pusi Karbiang Long Termas Council CM Dr. Piliram Ronghang lapen Karbiang Long Termas Council Education yam Richard Tokbi lapen Assam Deputy Speaker MLA Dr. Numal Momin lapen local MEC Pobitro Piat bapan chuni ripon. Oh la ni rong sa pen chuni kang sunge la bang so rong school la ke amastor itip wang lo tame hem ta palele pen school hem nang lang free la pen jo se amastor men ta chini ni kasi bini ani ans tame la baso school a hem along amastor nang toy ti people lama nang so school hem non ke kang ram lo dijap ason si non ke mandal lo bhari habit nan dur ason si man lo phuri saman an tame ki do ason si non ke nang ram tang lo mandal lo master gen de su ke ba khe ma mar leng la master ke wang ke ba khe amen ta chi ni alom so adap thel masih pinap dik pen ke wang lu masih amen ta chi ni ko pe rong lo ni da ho rong ba khondayan ram pha comment tu aning kan ba la ba so score ham kem ke la ke pinang boso dulu school ham ki kim ki te no na le tumbang ke ko pilo Karbiang Long Termas Council phan ki pang tung ba ka chun riang tung ke la lo non Kasunuri kang tung ke lalo master pravin penang toy sonte pulo sumal ke non bang plike phokep du la baso sumal hogdal non nitum rang khena rong si toy bom pen alang litum sumal lang se po chi bhong ching chek po hut pet ke school hem poli le det la puson ta du pe hut ke kali ni lang ching lu po un ching lu po hem chang ru la puson ta du la si sumal hogdat po si pravin pen dak khonyan school master na toy thagi phasi sunuri lo kulong master bang batai si ki bang lo same bang bidet lo la pen aphi ko mane tum nang humri lason officer tum nang humri lason naw tum theng long ma aphi master wang dat pen ke pakta dak school doma abema ka humri ya phan nunata thegole wangwi Kalau bangsa school long ko pene arpu aprang ko kachi pek doji managing committee a president sigit lai hui hadi do mana da do komar gopui lo men ke kini runi so pisang hone rong pha so rong pha da pen kini ha babu ngle lai tum lo di
Joki Holapen, Anil Sondrongpha report, Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu RCG lapen akenang soda birta lenonang tonpen arjumonitha. Ingdeng hini Long Beach du Karbi talent han suri hini rain koi rakathom singing competition mate lun kilun kacepate auditions pangcheng pontang lo. Pini chiti ni phai ke bada por phai ke ba por pen Karbi Film Society lapen Karbi Cultural Society atum chipatro piponsi kebang ji Karbi riso nimso ronga je ingdeng phokep mate Golden Jubilee long pache tondun si taralang so Karbi People Hall mate Karbi jutang hempia long ingdeng hini Long Beach tu Karbi talent han suri hini rain ko ragathom singing competition mate lun kilon audition ke chengsia pharman ke pangcheng pon. Pini bangso mai long aluhisar poman pen Karbi Autonomous Council EM Surya Rongphar, Karbi Cultural Society Maipu Chandra Singh Kro, Karbi Students Association Maipu Merjeng Kro, Karbi Film Society Maipu Dilip Be Anparta, Penangan Karbi Lamarjan Cibarjan Bang Pu Bang Piatum Citongdon. Jasemet pet nalatum kado wela media akor kado ya tum panstame niltum Karbi Film Society hin dan aprangsi kurwang thu mate kardom pajeriglo lalo Long Beach du Karbi talent han singing competition labangke aprangta nitum bilo lage 2018 aninkan jasemet pet ke mangda manglahan lo dak India long bali pirthe danglong reality show labang so lun kilun ke cepate lahai penang ana sayang deng kedeng pondo labang so long kengkam kache jordun thegia phan mate Karbia khei tumda kili dun thegia phan isi masap so abar sai thoponang pula sohut mathasi Karbi Film Society atum ninkan suri hinira krenar kep aninkan Long Beach du Karbi talent han first vocal competition buitum bilo lapenthu non uthot ako nilitum la non ninkan suri hinira inkoira pli labangso Karbi Youth Festival Golden Jubilee celebration a men pen labangso ke pache thanga men pen pache tondun si nilitum uthot ingdeng hini Long Beach du Karbi talent han non bang ta singing competition lo sita labang ke track pen ene ke karaoke puta putu mane penangan thekdam long lo Karbi khe tumda non ke la track pen lun kilun ba sihung big la pen ke charlie bang pu bang pita dulo ase alang li tum phan panong ponsi la bang so program bang ke bilo ase pini dak tar lang so long ni tum Karbi people who salong KCS atum nang cherab dun si pini la bang so asaing deng bang ingpu pon long lo la si non ke bang hilang abang ke dak ingpu de lo pini ingpu de lo pot an par ke ni tum along kapre kapre gadim Karbi ang long adang non West Karbi Anglong ta me long thomba gadim doji la pendepu East Karbi Anglong ta long pliba gadim doji la sondak thaksi Karbi Anglong menang tan dima hasau Bisnath taho la son kapre ga dim long anta niltum la bangso audition ki bidamia phan niltum kachesik pon dolo Ini yang deng Long Beach du Karbi talent han lun gilun kacepate termasuk audition dak dipu hawar di kuangkang termasuk keceng ani pon le pasar na chohan masih bu ponong lo masih isi lah bangso kacepate la bang kimipik isi asai lo atike la bangso kacepate a platform hachatai pen lan so sei litum dak wegini lun sepi kilun la bangso tum lang tum awar sai long pon po la pelang tum kithek gitu lo hidden talent pe cepat tu yoi so kithek bang dak so chatai long pen cepat lang dun long po so cepat lang dun pen kan sai dun long si long put ang se ang song alun long po la si so kithek atum ki un atum ke mohet jong pu ke si amai pulo cross ang orang li te pachini pon orang tum tai si octave singing competition pahalang sudo hada bangke direct mane yo wild card entry po chipati dun pin pen dun chok yo lamang so war sai tang dun pipon dun lo la lo la si lamang so Long Beach itu lamang so telen han hak cheng hu da bangke konsep bangke mohet tum aprang abari mamai pu bila sing rompi lang lithaning lo servicing tan lo je India danglong TV reality show lo masuk paklang do so kacipate long padun nang itum Karbi Anglong ba Karbi ri so jang tum ta kithek do pulo te hadak ta kitu na warsa pipo nang ko bangsi masuk
pangceng pon pulo la sito hala sobong le lidunde pustame ilitum da karbi angbong karbiri so jang angbong atum alang atum kit he ke bangke dak cipaklang long lo ban nep long lo bala so acha pen itum so lo kilun kit he tum klang lo song. Staff reporter Govind Tiso report, Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pena kenang soda biar talento nang tonpen arjumanik tha. Langlokso Lersais Multipurpose Cooperative Society Lemsalong Annual General Meeting Padopon. Patumi Chiti Nipai Sirkebar ni Lakha Krepli Korkanti Constituency ke Parlo Langlokso Lersais Multipurpose Cooperative Society Lemsalong Ningkan Iseg Radamai Pipadopon Mayalong Mai Hempu Langlokso Lems Chairman Sarsing Timongahin Pensi Mai Charipon. Mai ke phalam the ke than pon Langlokso Lem Secretary Sukur Singh Beahin Pensi Clardak Pen than pon Laman Pen Observer Lionel Teron Lapen Korkanti Mondal Mai Phu Doloingti Langlokso Lem Sabarib Chairman Vidya Singh Be Langlokso Sakti Kendra Bidaram Be Renughat Sakti Kendro Mongol Rong Parpen Chenglok SGB Tum Lapen Penangan Langlokso Aha Waralong Man Kidotum Chitongdun Hek pen AGM Amayalong kidam tang ningkan 2022 to 2023 ningkan ke claim kidam ponale kuan sidoma polam the hai hui shareholders kidobang phubang phiatum pen chethan chimung pon lapen non 2023 to 2024 ningkan aphar man koson sikaching thura saimate ale ki pawang je phan ke claim pon je phan kopi pia sayamo si ki deng pon jima polam the hai hui chedon sar pen ching ki chethan pon si 2023 to 2024 aphar man akimi internal Auditor Joy Crow lapen Bidyaram Singh Naratuma Phan Chedon Sarpen Ingvai Pon lapen Patumi Amaya Long shareholders 550 nang bong pen 450 na bang phubang phiatum chitong dunsi mesen ing samjin pen mai pachun pon media khai tu pen dobe ni pen dorop sar kote atum asipini ni tum langlokso lem salong ta AGM mate nikan si SCMA ingni ponlo bangso may long itum insamjin pen ingni ponlo pen bangso may long budget peneng bangke mesen asili tum non ke wangilan ke claim nai kidam nai mukha anta itum claim chengpon po CSC recently ani sininia phi nitum chengpon po la pente nitum rice mill jitu ke nam tang do la so rice mill hem ki kim tang lo non nitum ke parjaponi khanbang nithom ni plieng bong pe nitum chengpon po la pente lada kaddo ko we ke claim ke nam share member khai tum kaddo ko we penta cherap situ pensi nitum la bangso society mesen pen kan ko ponje khanbang nitum boribon po lana lo Dentaghat Pen Mizoram Hanse report Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit la pena kenang soda biar talento nang tonpen arjumanik tha. Harlongbi Velongbi College 15 Fresher Social Meet kapaman pon. Patumi Chiti Nipai Sirkebar ni Lakha Inquira Truck Dorbagori MSC Constituency Angkang Daythor Harlongbi Velongbi College Muniram Langne Auditorium Hall along Harlongbi Velongbi College 15 Fresher Social Meet kapaman pon. Bangso along Kedalia Seb Ringma Assistant Professor HPC Chapahem Puponsi Alohi Pachini Ponlo. Bangso along Kachitong Dun Laki Karbianglong Termas Council Education EM Richard Tokbi. Nirupamati Mongpi Joint Secretary Karbianglong Termas Council Biren Singinti Khorsing Ronghang DPO SSA Mayadi Hasnu Father Tobias Barwa Principal Don Bosco High School Rongbongkhat. Yunali Ronghangpi Principal Harlongbi Velongbi College Lapen Dwarbagori Ketheke Ding Rongosorpen Chenglok Students Parents Atum Chitong Dun. Linali Ronghangpi Harlongbi Velongbi College Principal Pen Lamthe Chipaklangpon. Bangso along students atum ningarong chipi ponsi Karbi traditional dance ritnong chingti chongkedam pen aliralon chipi pon. Lapen koson si students atum kacharlia nathu paprang donjima lapen parents atum koson students atum apan aprang ke pon nangjima po alam education yam Richard Tokbi pen ruada thengno thanpon.
15 fresher social med ke paman pon along mesen met pen pachun pon lapen lapu harlong bi welong bi college principal yunali rong hang pi pen pherang kya theng no ningje pon ke nilining arong pi ka thema education ye richard tok bi college road paver block sida me nang pipo pen college gate college building anta nang pipo pusi ning nang pathe de kang po choro pajer pon fresher social med judet pen puthot students atum pen ning che parong ponji pusi lunse po christian teron phan chophasi ning che parong pon la pen ke lunse po christian teron tame dei thora habar ke first time loke bang so along ning arong one college students atum sita me kilun ke kan pen chenglok english hindi ka ning je pon sita me ning sampi kan puse lapthe che paklang pon nak mengira lagi uji keren bolong si kono so proses sambil lo nas kita lo lo pen ngerong lo so proses lo itu IS lo pen itu lo join secretary itu dia semua rombong karab principal lo encouragement business pegangan student lakukan pen pegangan so polis kosong pantang tinggi Apa salah? Sedang kita pakai blok buntu. Yang sarmanta, kenapa siang doktor tuliran dengan sarman sekali, dan ini cuma college lang sekali, hall, misen, auditorium hall sekali, ini pipen non, orang yang dua bagi ini cuma sekali, misalnya college lang, silasan misen program, pintu program sekali, itu kita yang kunci yang kami lakukan sekali, cidon kunci dia kunci tunik. Bagi cuci damtang, action plan yang tunjuk kalau silasu kita akan sangat senang bang. Santi along bagi nak cakap long bagi kita pun harga akor kita masih kapan hero ini aki bang aku isi paper blog ason bang samar pun polisi English kami dalam cakap long dia pun tapi gate ini bang ke normal bang ke mana provision kami dalam polisi dia bang ke thot bang sih nelining karong mangala puno chip protection ya mane kopi lo pulo tangte laku dai thorahin nake neli banglong lepen lah kapreka program setame neli bang lepen lah laku bang pudijat ke bang lo sta program mang ke first time kecing si aningkan pusi pudalo neli kecing si lo dai thora hawar lo bang bang ke basi ning karong mang ke students dom ke take lapan kalinje english hindi karbi lahayata teknik pik sai de pamola mr miss freshers teman ke take lo sing awan neli ta ning rung nak lapor aja. Apa ni kita ketek man borgi ingtung tu ulu. Punya answer sih. Ada mau apa kita aku bang tulang pasal nali. Oh nali ke lason tek betul. Bang tu versi ni kayak gua bang lo. Bang versi ni kayak dia lagi. Kelak. Dah kesal nali lah. Tu cukup loh lah pelai. Karbiak buku cukup lep langsung kot pilih tu makan macam ni bang. Langsung bang kan nali. Agak mereka apa? Setelah ini lapu tu bang ke lason kahit loyal lun bang ke lason rim masih lah bang rim don terlo. Setelah lapu bang halah ring kelok bang ke daging skop tapi si cepat setelah ini bang menanti jong si kopai ke mepen kapur ipen ledon cet betul kahit loyal ledon betul lah bang karbi alir karbi yang tek cepat langsung masih lah bang ini karbi apa sih rim det lah boleh jadi masih mumu tak pacetana. Kajiranga pen Robelson Rong P report Nordisk Karbilai. Tangte pinya adun thu RCG la pena kenang soda birta leno nang ton pen arjumonitha. Rongkhang Mandal Congress Committee hin pen join extended meeting ajai mek kedeng pon. Nijang Karbiang Long Rongkhang Mandal Congress Committee hin pen chitia cheklo niphai narkap themanarni hongkram INC asai hemalong joint extended meeting ajai mek kedeng pon. Labangso joint extended meeting ajai mek kedeng pon along mai hem phuak ke hai Tenzing Terang pensi mai chari pon. Lapen labangso joint extended meeting along man peng ke the pen ka chitong duna ke hai Sing Teron West Karbiang Long District Congress Committee President, Robin Ronghang West Karbiang Long District Congress Committee General Secretary, Ajit Dera President Rongkhang Booth Committee lapen penangan Congress Ratchariasum along Klemra Peratum chetong dun si Karbi Puho pen archu pon si mai pangcheng pon.
Labangso joint extended meeting kepada ponang kok lake suri hini rain koira planning kan kepada ponji kilika hut koson pensi joy kepen cipahai ponunji mapua putaksi rongkang constituency ke parlo PCC doana tumapan cethan cimung pon Kongres Ratcharia Song tum bagani Kongres pojai Mexitame dengpon bom bang bomlo lapen mo preachik lopen ke pahari Kongres pojai Mexitame dengpon da prang poputa West Karbi Anglong District Congress Committee mai phua ke hai sing tero na hin pen pherang kya thengno nang than pachini dun lapen non ke dobom BJP sarkar nang chari lo pen Karbi Anglong chingthur piklo pu rada phan ke than ke pachu bai ke Karbi Anglong rada tum ta non ke manghudun delo পরিবর্তন মেন পেন রং রূপার তোয়ার কে বাক লক্সি ঠেক পনলং লা পেন দামনাং বমলাং পরিবর্তন মেন পেন হরমদর কে সো লক্সি কিদুক দেত আর রং রাতাতুম কে চো নামনাং লাং লাসি বিজেপি সরকার ডবম ফ্লোতাংতে রং রাতাতুম কি সুং কাচে টংনাং জি দোপিকলাং লাসি উন আন পেন পুথত আপ্রাঙাসন কংগ্রেস সরকার নাং চারি থুপো লা পেন রং রাতাতুম সিদামে পেনাং আন কি সুং পেন জকপনপো Kongres Sarkar hut henlo India dat British Sarkar hut rongarat tubapan penang an akisung pen kipajok dun pen India dat jokwan keban pimate independent chipalong a sarkar lo lasi Kongres Sarkar ke kaike ta rongarat kisung atumalong si dola pen dudun thipa rat charia songlo Rongkang Mondol Joint Extended Meeting District Ahin Pen PCC Ahin Pen Vote Committee ke seng ini dat Vote Committee ke seng ke tang untuk approval PP da Rongkang alo 29 Vote Committee do Tuhan pan ini President Secretary Tuhan langsung alu peron approval alu gitu BJP caria dia tapi ke rat kisung ke tekong duar daru tu tekong formula dor kisung jang beceng lo ke dali beceng lo kisu celang duai beceng lo an ki PG ke do student atu education hai te PG ke do 12% GST pineng kaso GST ke pia malik kista hala students kena PG ke tu bang ke ador ke so ke PG hostel ke do ador ke so lagi BJP sarkar bangda kan unity ke akhire imi ke durong ke so gela hello hormu ador ke so petrol ador ke so bang ke unit gadi solai petrol se gadi ekene kedu tu si petrol thai sahala kidu ke inti be jenglo ki so doya dor ke so penceng lo yo kapran ke me pa la penha ke de la dali puno ke jang chu puno ke to jang chu puno la ha dor ke so punai lo MP election akan kon sinali tumben district cedang kon bom MP election la ke lutum cedang kene bom non lutum la pahare program to non rangko atum bharat joro tumi dokat dui kilo nitum nona bangke aku nikah Bharat Joro nikah nisi ke play Rahul Gandhi ala Koina Kumari pe kiche nikah nisi lo ke play sebab tu minggu palon la te all India buat district tin lagi tu sebab ke Bharat Joro tu kena podo jatra jasa dulu ada public meeting dulu jasa laso api penon kalau second make non Assam Pradesh President Pen Bora ke bangke bagane program lo non juda po non ke pahare bagane juda ta pintu pahare pu program ko gasi kita long P block ta Mijang Karbi Anglong botat lang so Hong Kram pen long ki rong pi report Nordic Karbi Live Tang pini prime time berta lapuan se kang toniklo kadu ka ve pham ta kurwang thu lapen to me thak me kardom